nibyo reka mbasuze kandi bahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri iki gicamunsi tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 nabasuje kandi bahaye ikaze mbone kubifuriza kugubwa neza mu duteze yombi muri muce zigiye zitandukanye cyangwa se muri mu myanya igiye itandukanye garukanye amakuru y'ingenzi yihutirwa amaze kuba yatangazwa. Igisirikare cya leta y'u Rwanda kimaze gukora impinduka zikomeye cyane muri uru rwego. Ibi bikaba byagizwemo uruhare n'umukuru w'igihugu nyuma yuko izi ngabo zimaze iminsi zivugwaho guhungabanya umutekano w'akarere biciye mu bikorwa byo gushyigikira ndetse no gufasha inyeshyamba zihungabanya umutekano w'akarere. Turabigarukaho turebe impinduka igisirikare cy'u Rwanda cyakoze. Mu yandi makuru tugiye gukomozaho amakuru aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Media zo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zimaze gutangaza yuko hari amakuru bafite yuko izi ngabo z'u Rwanda zirimo zivugwaho gukora impinduka mu bijyanye n'imiyoborere, baba banakoze impinduka mu bikorwa n'ubundi basanzwe bavugwamo byo gushyigikira ndetse no gufasha imitwe y'inyeshyamba hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Drone enye zo mu bwoko bwa TB2 models zaba zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku isaha y'isa 5 z'ijoro kuri uyu wa kabiri, no kuvuga ni mu ijoro twavagamo rishyira kuri uyu wa gatatu nkuko amakuru amaze kuba yabitangaza. Turagaruka ku nkuru irambuye isobanura byose ku bijyanye n'iyi ngingo, turabikomozaho tubive imuzi n'umuzingo, aho media muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje kuvuga iyi nkuru. Ese koko byagenze gute? Byaba ari ukuri? Izo drone ni izo mu buhe bwoko cyangwa se zije gufasha iki abari mu mirwano? Byose ngiye kubigarukaho cyangwa se ngiye kubikomozaho bive imuzi n'umuzingo nkuko amakuru ari kutugeraho abivuga. Mu mikino y'igikombe cy'isi 2026 Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze kwemeza yuko ari Houston, aho yagiye gushyigikira ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo igomba gukina na Portugal mu masaha ari imbere. Ubwo muze kuhaba kandi dushyigikire iyi kipe. Ntabwo ihagarariye Repubulika Demokarasi ya Kongo gusa, ahubwo ni ikipe navuga ko ihagarariye Afurika, ihagarariye akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Mube hafi rero kugira ngo tuze kubana muri uyu mukino. Si ibyo byonyine gusa ngo ufitiye imirwano yakomeje mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo bice byose birimo biravugwamo imirwano. Turareba imyanya iri kumvikanamo ugukozanyaho ndetse no guhangana, turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo byose hamwe. Rero mugiye kubikurikirana hano kuri Region Info hamwe nanjye Bosco Mutaramu cyane kuri mikoro. Tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye. Reka duhere ku kijyanye n'ibiri kuvugwa ku ngabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibitangazamakuru biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo guhamya yuko abarwanyi ba AFCM 23 barimo gushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mirwano bamazemo ibitsi bahanganye na Repubulika Demokarasi ya Kongo, birahuhutse noneho kuri ubu ibintu bihinduye isura mu buryo bwese cyangwa ubundi. Ibintu bifashe indi ntera. Amakuru aravuga yuko ku isaha y'isa 5 z'ijoro ku wa kabiri ahagana ku munsi w'ejo mu ijoro rishyira ku itariki 17 aribwo uyu munsi ku wa gatatu, amakuru yatangiye gukwirakwira avuga neza rwose ko hari ibikorwa bidasanzwe byagaragaye bikorwa mu kirere kiva ku Rwanda cyerekeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ahagana muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko ibi byakozwe binyuze mu gushyigikira ndetse no gufasha imitwe yitwaje intwaro igaragara muri tuno duce irimo M23 twirwaneho ndetse n'indi giye itandukanye. Ubu amakuru yashyizwe hanze n'ibitangazamakuru bitandukanye bya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga yuko hoherejwe drones enye. Izi ni drone cyangwa se indege zitagira abadereve zo mu bwoko bwa TB2 models. Izi ngo zikaba zigiye gufasha ku buryo bukomeye abarwanyi bari muri bino bice guhangana n'ibitero bidasanzwe bagabweho n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abashyigikiye izi ngabo. Amakuru avuga ko AFCM 23
yari imaze kugorwa ku buryo bukomeye cyane n'urugamba rwa hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'imitwe ya twirwaneho, aho benshi muri bano barwanyi bavugwaho kumanika intwaro ndetse no kwishyikiriza uruhande rwa leta, bamwe bakisubirira mu buzima busanzwe nk'abari mu mitwe ya twirwaneho bavuka muri bino bice. Ibi ngo AFC ya 23 yabonye ko itazatsinda urugamba, niko kwigira inama yo gusaba ubufasha ugomba kwifasha muri no mirwano yo mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Minembwe n'ibice bihakikije, dore ko ibyo bice byose bikomeje kumvikanamo guhangana gukomeye cyane n'imirwano ndimbura yo kudasubira inyuma. Urugamba rukomeye cyane rwatangijwe cyangwa se ibitero bidasanzwe byatangijwe ku mugaragaro n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Intego ari ukwigarura Minembwe yose. Amakuru akavuga ko bimwe mu bice bikikije iki gice, imidugudu igiye itandukanye yo muri Fizi ndetse na Minembwe centre ubwayo, abarwanyi ba leta ya Kongo bamaze kubyirukanamo abarwanyi ba AFC 23, bityo ngo kuzana izi ndege zitagira abadereve ni mu bikorwa byo kongera gusubiza inyuma ibitero byagabwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko kuri ubu ngubu amabombe yakomeje kumvikana ijoro ryose nk'uko birimo gutangazwa. Ijoro ryose kuri wa gatatu ngo amasasu aremereye yakomeje kugenda yumvikana mu myanya itandukanye kugeza kuri wa 17, kugeza mu masaha y'igitondo ngo imirwano yari ikirimo kumvikana. Nyamara ibi bihabanye n'ibyabayeho mu masezerano yasinywe i Washington agamije guhagarika amahoro ndetse no guhagarika buri kimwe ari cyo cyose gishobora gukurura urwango n'intambara hagati y'ibihugu byombi, mu gihe umwuka mubi wari ukomeje gututumba bashobora kuganisha ku ntambara yeruye. Ubu tuvugana abatangaje izi nyandiko zigaruka ku iyoherezwa rya drone zigera kuri enye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bikozwe n'u Rwanda, bavuze yuko ibi mu by'ukuri bitarimo kubahiriza amasezerano yasinywe i Washington, mu gihe bivugwa ko imirwano yakabaye ihagarara ndetse ngo n'abasirikare b'u Rwanda bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku gufasha AFC 23 bagasubira inyuma. Umutwe wa M23 uri gukorana na Red Tabara, umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi uri gukorana na twirwaneho hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakoze imbaraga zikomeye cyane bubaka ikintu cyubakiye hamwe nk'imitwe igera muri 3 hafi ne, dore ko bivugwa ko na Gumino iri hafi aho, kugira ngo babashe guhangana n'uruhande rwa leta ya Kongo narwo rutoroshye, kubera yuko ubu tuvugana amakuru ahamya neza yuko 100% mu mirwano igenda iba mu duce tugiye dutandukanye habonekamo FDNB, izo ni ingabo z'u Burundi, habonekamo Wazalendo n'abaturage bishyize hamwe bavuga ko bakunda igihugu kurusha abandi, ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, hakavugwamo n'abacanshuro baturuka muri Amerika y'Amajyepfo. Nubwo ibyo byagenze gutyo ku isaha y'isa 5 z'ijoro, biravuga ko byageze mu masaha ya 4:30 kuri kino gitondo imirwano ikirimo kumvikana, ariko kandi nanone ngo ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwabonye amakuru akiri kare bugira byinshi buvuga, ariko ngo ntabwo bwigeze busubizwa cyangwa se u Rwanda ntacyo rwigeze rubivugaho, ngo nicyo ruravuga kukohereza kukohereza abasirikare ndetse na bino bikoresho by'urugamba nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana amakuru y'ingenzi agaragaza yuko kugeza kuri ubu ngubu abarwanyi ba AFC 23 bahabwa byose nk'uko bitangazwa n'uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri no mirwano, kuva ku myambaro, ibiribwa, ndetse amakuru akavuga ko bano barwanyi baherutse no guhabwa amafaranga agera ku madolari 100 kuri buri umwe ku basirikare bato, ndetse no kuzamura ku basirikare bakuru nkagomba kubafasha kongera morale muri iyi mirwano. Nubwo amasasu yarayumvikana igicuku cyose, ibitero bikomeye cyane bigabwa na drone bikakomeza kumvikana, ubu tuvugana urugamba ruracyakomeje n'ubundi Minembwe centre. Amakuru avuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bategeze basubira inyuma, bigiye imbere bajya kurwanya Red Tabara ndetse na twirwaneho mu duce tugiye dutandukanye nk'uko birimo gutangazwa mu misozi igiye itandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo yari isanzwe igaragaramo inyeshyamba. Bivuga ko kugeza kuri ubu ngubu ategerejwe operasiyo ya nyuma yo kurangiza urugamba mu gusubiza inyuma ndetse no kwambura abarwanyi ba AFC 23 ibice bari barigaruriye kugeza ku rwego ruhambaye. Kuri General Amuri Yakutumba
umwe mu barwanyi bakomeye akaba n'umuyobozi wa Wazalendo yavuze yuko bizeye neza ko ibiri kuba cyangwa se imirwano barimo cyangwa se urugamba barimo rugomba kubageza ku rundi rwego, cyangwa se hari ibindi bice bizeye ko bagomba kuba bakwigarurira byanze bikunze. Gusa ibi ntago bisa n'ibirimo kuvugwa na batwirwaneho cyangwa se bamwe mu bashyigikiye inyeshyamba za M23. Hari ikiganiro gikomeje kuvugisha benshi aho Colonel Fidel Rugabo arimo agaragaza uburyo urugamba rumeze mu Minembwe, ngo leta ya Kinshasa ifite abahanga babyize bazi kurwanisha ibikoresho bafite, kuko asobanura ko abanyamurenge bafungiwe inzira zose zabafasha kugira aho bakura ibyo kurya kugira ngo abarwanyi batwirwaneho bazishyikirize, kugira ngo kugeza kuri ubu ngubu uyu nguyu Colonel Rugabo Fidel yatanze icyo nakwita ko ari ubuhamya rero yatanze bukubiyemo uburyo ki FARDC ndetse n'abo bafatanyije ngo barimo gukora cyangwa se barimo kurwana urugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa neza ko AFC M23 ndetse na twirwaneho muri rusange ngo abarimo kurwana hano muri bino bice, nubwo Colonel Rugabo Fidel atigeze avuga ati M23, ahubwo yavuze ati twirwaneho muri rusange. Ati ibice byose byaha mu Minembwe byamaze kuzengurukwa, ndetse avuga yuko ngo bamaze gufungirwamo rwose mo imbere. Avuga yuko ngo FARDC ifite abasirikare b'abahanga barimo kuyifasha muri izo operation. Ati rwose kugera aho gukura ibyo kurya ngo ni ingorabahizi. Colonel Rugabo agaragaza ko nta nzira ihari yo kuba M23 yabona uburyo ijya guha ngo umusada twirwanaho cyangwa se abarwanyi bari muri bino bice. Bikanavugwa ko nyuma y'amagambo ya Colonel Rugabo Fidel aribwo drones zigera kuri 4 zahagurukijwe kugira ngo zijye gutanga umusada cyangwa se zijye kuba zafasha bano barwanyi basaga nkaho bafatiwe muri kino gice gusohokamo, kuko gusohokamo nabyo ntabwo byari byoroshye, nta wagombaga kwinjiramo bitewe n'amapozisiyo agiye atandukanye igisirikare cya leta ya Kongo bafashe. Colonel Rugabo agaragaza ko bageraho bagata ibirindiro byabo kuko bafite abarwanyi bakeya maze bakagera hamwe kugira ngo badashira. Colonel Rugabo agaragaza ko nta nzira ihari yo kuba M23 yabona uburyo ijya guha umusada bano barwanyi, ndetse bakavuga ko bimwe mu birindiro bakomeje kugenda babita. Uyu musirikare agaragaza ko leta ya Kinshasa ngo iri gukoresha ubushobozi buhambaye bwo kubarasa kugira ngo bashire, kuko nta wundi musirikare mushya babona maze babone gufata Minembwe. Anemeza ko nta nzira umunyamurenge uri mu mahanga yabona yo kunyuramo ngo abone uburyo ajya muri bino bice byatwirwaneho, kubera ko ngo ubu ibintu birakaze. Colonel Rugabo avuga ko kugeza kuri ubu ngubu yari yabivuze ku munsi w'ejo, ni nabyo byabaye nkuko byatangiye bitangazwa. Birumvikana ko yari yavuze ku munsi w'ejo ati usibye umusada w'indege nta bundi buryo bw'ubutabazi bushoboka hano. Mu by'ukuri yavuze yuko nta bundi buryo bwashobokaga. Binashoboka ko nyuma y'amagambo y'umugabo ariyo mpamvu twabonye cyangwa se turimo kumva inkuru zivuga ko mu masaha y'igicuku nijoro cyane kuri tariki 16 shyira tariki 17 ku isaha y'isa 5 z'ijoro drone zigera kuri 4 zerekeje hariya kujya gutanga ubufasha. Bivuze ngo amakuru ari kuvugwa koko ashobora kuba ari impamo cyangwa se ari ukuri. Biravugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu muri bino bice twirwaneho ndetse na AFC M23 basa nkaho bamaze gutakaza intege ndetse n'ingufu muri iyi mirwano barimo cyangwa se bamazemo iminsi, nk'uko byaje kwiyemererwa n'umwe mu basirikare cyangwa se muri bano bayobozi nyine batwirwaneho. Mu makuru yandi amaze kujya ahagaragara, mu mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagize Brigadier General Patrick Karuretwa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Itangazo rya RDF ryashyizwe hanze none tariki 17 Kamena 2026 rikaba risobanura ko Brigadier General Karuretwa azakomeza ndetse no gukora inshingano nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo
Brigadier General Karuretwa asimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga uretse gutangira inshingano yo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zishinzwe gutabara aho rukomeye. Brigadier General Karuretwa yinjiye mu gisirikare mu 1992 mu gihe cy'urugamba rw'ingabo za RPA rwo kubohora u Rwanda. Icyo gihe yari afite imyaka 18 y'amavuko yonyine. Yize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda mu 2000 mbere yo gukomereza muri The Fletcher School at Tufts University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu mategeko mpuzamahanga. Muri kaminuza ya Tufts, Brigadier General Karuretwa yahize amasomo y'umutekano mpuzamahanga n'umutekano w'umuntu hagati ya 2008 na 2009. Nyuma y'amasomo yamaze imyaka 10 akora muri Perezidanse ya Repubulika ku myanya itandukanye irimo kuba umujyanama mu by'umutekano kuva mu 2011 kugeza muri 2016, kuva mu Gushyingo 2013 kugera muri Nyakanga 2021. Brigadier General Karuretwa yari umunyabanga wihariye w'umukuru w'igihugu, naho mu Ukuboza 2024 Brigadier General Karuretwa yagizwe perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare, afatanya iyi nshingano niyo kuba umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo. Human Rights Watch yavuze ko ariko gace gafungirwamo abantu bagenda bafatwa na AFC M23, noneho bamara kubafungiramo ngo habera ikintu bita kubatorutira ku buryo bukomeye, ku buryo ki umuturage agira akavuga ati bundi ni iki cyanzanye ku isi, ku buryo ngo hari n'ababipfiramo cyangwa se hari n'ababiburamo ubuzima. Burango no mu batangaje amakuru ni bamwe mu bafungiwe aho bavuze yuko ngo hari abo babonye bicwa, hari abo babonye bapfira kubera ubuzima bari babayemo. Byose nyine bishyirwa muri iyo raporo. AFC M23 rero ikavuga ko ngo atari byo. Bavuze byinshi, bagaruka ku ngingo yerekeye amashusho ya satellite yakoreshejwe na Human Rights Watch mu kuvuga ko hashobora kuba hari imvugo rusange. AFC M23 yavuze ko ayo mashusho adashobora kwemeza niba koko hari abantu bahashyinguwe. Ahavuga ko hari imva rusange, kugira ngo muri iyi raporo mwabonye ko bavuze ko ngo Kanombe kwirimbi rya gisirikare ry'u Rwanda ngo batanze ikigereranyo cy'imyaka, bavuga ko ndavuga muri raporo bavuga ko kuva muri 2022 kugeza 2026 harimo ikinyuranyo gikomeye cyane cyongera cyangwa se kigaragaza neza rwose ko ngo imva zagiye ziyongera, kandi ngo abashyinguwe aho ngaho. Iyi raporo ya Human Rights Watch yavugaga ko ngo ari abaguye mu mirwano yo gushyigikira AFC M23, ariko ngo bikaba byarakozwe hifashishijwe amashusho ya satellite. AFC M23 igeze kuri iyi ngingo yavuze yuko ayo mashusho adashobora kwemeza niba koko hari abantu bashyinguwe, umubare wabo cyangwa se ababigizemo uruhare. Yongeye ko kuba umutwe uri mu gace runaka bidahagije kugira ngo ushinjwe ibyaha, mu gihe hari abandi bakinnyi benshi bafite intwaro bakora muri ako karere cyangwa se hari indi mitwe myinshi. Ni ukuvuga ko AFC M23 avuga iti FDLR iri hano, iravuga iti Wazalendo nabo bavuga ko ari imitwe y'inyeshyamba, bavugamo Nyatura, Maimai n'indi yose igiye itandukanye, za Kodeko, za ADF. Ibyo byose nibyo AFC M23 yireguza, ivuga ko ntabwo ari wo mutwe w'inyeshyamba wonyine uri mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo rero ariyo mpamvu, yewe hari na zatwirwaneho, ati ntabwo ariyo mpamvu rero tugomba kugerekwaho ibyabaye byose. Rwose ku birego byo gusohora abantu mu gisirikare, gushora abantu mu gisirikare ku gahato ndetse no gukoresha abana. Ahangaha rero bikaba n'ikibazo cyane, kuba noneho gukoresha abana mu gisirikare ni ikibazo gikomeye cyane. AFC M23 yavuze ko ngo abaturage benshi binjiye mu ngabo za ALC, ni ukuvuga ngo arimo Revolution Congolaise, ku bushake bwabo, aho yashimangiye ko bafite amabwiriza abuza kwinjiza abana mu gisirikare, kandi ko abana bose
bagaragaye mu bikorwa byo gushaka kujya mu gisirikare bakurwaga ahaberaga amajonjora cyangwa se ahabaga hari abagenda bagiye koherezwa muri iyo myitozo cyangwa se mu gisirikare cya M23, kuko zino nyeshyamba zaravuze ziti ibi byabereye ku karubanda cyangwa se byabereye ahabona, ati ibyo twakoze byabereye ahabona, ati rero ntabwo byumvikana uburyo ushobora kuza hano ugasobanura yuko ibintu byabereye ku karubanda hari abana babigiyemo, hari ibiki n'ibiki. Ibyo rero M23 nabyo yabihakanye. Uyu mutwe wanavuze ko ngo ufatanya n'imiryango ishinzwe kurengera abana mu gusubiza mu buzima busanzwe abana bavuye mu mitwe yitwaje intwaro cyangwa se mu ngabo zitandukanye, agamije kubafasha kongera kwinjira mu muryango nyarwanda ndetse no mu buzima busanzwe. Ku bigo by'ifungwa ry'abantu, iyicarubozo n'ifatwa nabi ry'imfungwa, M23 yavuze ko nyuma yo gufata Goma na Bukavu yafashe imfungwa z'intambara zirimo abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba FDLR, Wazalendo, abasirikare ba SAMDRC ndetse n'abacancuro baturutse mu Burayi. Yavuze ko benshi muri bo bamaze kurekurwa ndetse no koherezwa aho bakomoka mu bihe bitandukanye hagati y'ukwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa gatanu 2025. Uyu yavuze yuko SAMDRC bari bamaze nyine kugenda barekurwa ariko hakabaho abasigaranwa. M23 yavuze kandi ko abagifunze bafashwe mu buryo bwubahiriza uburenganzira bwabo kandi ko biteguye kubarekura igihe cyose habonetse uburyo bwo kubashyikiriza inzego zibishinzwe. Ati rwose haramutse habonetse uburyo bwo kubashyikiriza inzego zibishinzwe bati mwitegure ko bagomba kuba barekurwa. Ni mu gihe amasezerano aheruka Montreal mu Busuwisi yari yanzuye ko imfungwa zafashwe z'intambara zigomba kurekurwa hagati y'impande zombi, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo bitigeze bibaho. Nk'uko bigaragara rero M23 yavuze kandi ko abagifunze bafashwe mu buryo ngo bwubahiriza amategeko. Hari rero ibirego byo kwica abaturage ndetse no gushyira imibiri mu mva rusange. Ibi nabyo byavuzwe cyangwa se byagarutsweho. Uyu mutwe watangaje ko ibyo birego bikomeye cyane ariko ko nta bimenyetso bifatika byabashinja byatanzwe cyangwa se bigaragaza ko koko ibyo byaba ari ukuri. M23 yagerageje guhakana. Bagaragaje ko nta Human Rights Watch ubwayo yemeye ko itashoboye kwemeza umubare nyawo w'abapfuye cyangwa se niba ahagaragajwe koko hari imva rusange, ngo ntabwo bagaragaje ukuri kwa nyabyo. M23 yanze kandi ibyo yise kwitiranya ibikorwa by'umuganda ndetse n'imirimo y'agahato bizwi nka sarongo bikorwa mu bice bigenzurwa n'izi nyeshyamba. M23 rivuga ko ngo habayeho kwitiranya ibyo bikorwa kandi nta muturage n'umwe yigeze ushyirwa mu bikorwa by'agahato. Yavuze ko ibikorwa by'isuku n'iterambere rusange bikorwa n'abaturage mu rwego rwo guteza imbere imibereho yabo no kongera ubwiyunge nyuma y'intambara, bityo bidakwiye gufatwa nk'imirimo y'agahato ku buryo umuturage yabwirwa yuko rwose ngo yakoreshejwe ku gahato. M23 ikavuga ko ngo iyi ni imirimo ikorwa mu buryo abaturage bishimiye kandi bakaba mu by'ukuri bakora ibikorwa bifite akamaro, gukora amasuku ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. M23 icyo nacyo yaje muri ino nyandiko yabo igihakana. M23 ivuga ko habayeho kwitiranya ibikorwa by'umuganda n'imirimo y'agahato. Yavuze ko ibikorwa by'isuku n'iterambere rusange bikorwa n'abaturage mu rwego rwo guteza imbere imibereho yabo ndetse no kongera ubwiyunge nyuma y'intambara, bityo bidakwiye gufatwa nk'imirimo y'agahato. Kugira ku ngingo y'uruhare rw'u Rwanda mu bikorwa byayo, M23 yahakanye amakuru avuga ko hari abasirikare cyangwa se abatoza bo mu ngabo z'u Rwanda bari mu bigo byayo by'imyitozo. Yasobanuye ko indimi zirimo Ikinyarwanda, Igiswahili n'Icyongereza zikoreshwa ariko bitavuze yuko
mu by'ukuri ngo haje ingabo z'u Rwanda ziza kubafasha bidakwiye no guhuzwa, kuko bavuga ko igiswahili n'icyongereza zikoreshwa mu mahugurwa kubera imiterere y'abayigize ndetse n'aho bamwe muri bo bakuriye kubera ko ngo babaye impunzi. Uyu mutwe wanashinje Human Rights Watch gushyigikira imvugo ivuga ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda abari abanyarwanda, ibintu uvuga ko bishobora guteza ivangura ndetse no gukomeza amakimbirane ashingiye ku moko naho umuntu aturuka. Mu gusoza, AFC/M23 yavuze ko raporo ya Human Rights Watch ibogamye kandi ishyigikira ibyo yise umurongo wa politiki wa leta ya Kinshasa. Yasabye ko hakorwa iperereza ryuzuye ryigenga kandi ritabogamye ku byaha byose by'uburenganzira bwa muntu bivugwa hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba ku mitwe yitwaje intwaro ndetse no ku nzego za leta. AFC/M23 yongeye kwemeza ko ishyigikiye ibiganiro by'amahoro biri gukorwa kandi yiteguye gutanga umusanzu mu gushaka igisubizo kirambye ibibazo by'umutekano n'amakimbirane bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Yo ni M23, umutwe w'inyeshyamba ubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukomeje gutuma benshi bitsa imitima. Wageze rero utya urasubiza nk'uko mubyumva rwose. Amakuru y'ingenzi yandi wamenya, General Major Gabi Kasongo yamaze kugera aho agomba gukorera, aho agomba gusimbura mugenzi we wari usanzwe ukorera muri bino bice, Lieutenant General John Luboya Nkashama agomba gusimburwa na General Major Gabi Kasongo ku mwanya wo kuyobora aho bita Ituri, kubera yuko bivuga ko aka gace kanugajwe na Ebola kandi umuyobozi uriho agashinjwa ko ashobora kuba yaragize uburangare rwose kugira ngo kugeza uyu munsi ino ndwara ibimaze kugera ku bantu benshi. Ubwo ntiyabuze n'ibindi avugwaho bitumye ava muri izo nshingano agasimburwa, kubera yuko ntabwo umuyobozi yaba arimo gukora neza ngo asimburuzwe. Imirwano yongeye kumvikana nk'uko birimo kurushaho kugenda bitangazwa. Amakuru harimo kutugeraho haravuga iki? Imirwano ikaze yongeye kubura mu bice bitandukanye bya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya Zalendo bakomeje gutana mu mitwe na MRDP twirwanaho na AFC/M23. Amakuru ava mu duce twibasiwe avuga ko ibitero by'indege zitagira abapilote byongeye kugaragara ahagana saa 3 z'ijoro, bikomeza kugeza mu rukerera. Mu bitero byibasiye cyane uduce twa Rundu, Bidegu, Karongi, Gakenke ndetse n'utundi twegereye neza centre ya Minembwe, kubera ko ubu tuvugana imirwano iravugwa Minembwe. Abaturage bavuga ko urusaku rw'amasasu n'ibiturika rwumvikanye ijoro ryose, bituma benshi bahunga bajya gushaka aho bakwikinga cyangwa se bakegeka umusaya, kubera yuko banaga ko bimaze gukara. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko FARDC n'imitwe iyifasha bagaragaye mu duce twa Rundu ndetse n'abita Gakina, mu gihe MRDP twirwaneho yo iri mu duce twa Rundu, kwa Murondanyi ndetse no mu tundi duce dutandukanye tw'ako gace. Utu duce turimo ihangana. Hari n'andi makuru ahamya ko twirwaneho igenzura uduce twinshi, ariko Rundu ni agace kanini gaherereye mu nkengero za centre ya Minembwe muri teritwari ya Mwenga, kakaba kamwe mu duce dufite akamaro gakomeye mu bijyanye n'iterambere n'umutekano w'akarere.